Kani kedai ke All India Radio Shillong ke kubor ban Puledo Richmond Karluki. Kimat bekongsan jong ke kubor mentaka step. Menteri rang badu kari ulai ke jengkular bagi sorkar ke kemi ikimat bedai bat kian kerep karyang. Kari kalakan mau buram yuk pa kajat benreu hak lengkuk sengiyap banyak pulai senam jong henen ke sengi. Bat ke sorkar pedeng kala pentip ba palat lai penyulak ngut kinong tray ke kot kakia kelayo ya ketika ada nak jengpang COVID-19 hakari kat haduk mentah. Badah Meghalaya perangut kibriau keliau temai ya kejengpang COVID-19 henen kesni. Kau kubor kababnya. Menteri rang bado kariu Narendra Modi henen kesni ulai kejengkular bagi sorkar ke kemi ya kemat bedai bat kian karep karyang da kejengmut kebaple. Ulong bakanong rem jong sorkar kadai kajo kum bakalong haka arpu arterek mentau benai kelalengkot bat kejeng jengmut jong menteri ketenat karep karyang kadang scam. Habakran ke jengi kendo jong borok kiseng san pertai halor ke dorbar mang tengka jong keyang dorbar parlimen henen kesni. Narendra Modi ulaban ba menteri katenat karep karyang ulong ubakloi banekran. Halor kijing kentho na kinong yalam halor kijing ja bam sengo tenat kabalaja menhaka arpun reuterek menta ubenai kelalengkot. Menteri rang bado ulong bagaan kansa syemla ke jong kalenti. Hadian belawai kena kejingelang Menteri Ketenat Parliamentary Affairs Prahlad Joshi ulong bakinong rap kini ban pediang ya kejing terwa jong ke sorkar. Kari kalakan mau buram ya ukpa kejat benriau hak lengkuk sengiyap bahnyo pulai senam jong Mahatma Gandhi henen kesngi. Ya kene kesngi lasyem kum kesngi ki Marta. La ban pengen mau hang ne ba Mahatma Gandhi ulasya peniap akalai pau terek ubenai kelalengkot kesenam syajar khandai spa sopupra. Presiden kari Ramnath Kovind, Vice President kari M Venkaya Naidu, bat Menteri rang badu kari Narendra Modi, kilalit bo sentiau haka samadhi jong Gandhi ha Rajghat. Kari kala penlong ya kejing sengap jar ba arminit henen kesngi ha kapor khatwei beje menstep. Presiden kari ulong bagi beliau ki deban bot ikijing hikai Gandhi syapang kejing syongsok, kejing bampen mensau yono kejing lek khot, bat kejing khot jing subah ha kejing terekam, bat kumjo kejing sngorit. Ka sorkar pedeng kala pentip bapalat lai punyo lak ngut kinong tre ketenat kakut kakia kelayo e ketika yada na kejingpang COVID-19 hakari kat haduk mentah. Tang henen kesngiru palat arlak henreu hajar ngut kila syem ya kene ketika. Ka jela Rajasthan kawan hakmat ha kejingdon kibayo e ketika hakaba kumbalai lak arpun reu hajar ngut kilayo tika. Bot sada kejela Karnataka, Madhya Pradesh, bat Maharashtra. Secretary Ketenat Kakut Kakia Rajesh Bhushan nen kesngi uletho ya kejinglong jingman jo kejing ITK hagi jela bat ki Union Territory. Ulong badang bon ki jela bat ki Union Territory ki badang don kamban penkiyo ya kejing don ki bayo ya ketika. Ulong ba ketika ya da COVID-19 he India kabun bha. Menteri rang badu kari Narendra Modi unyasa migi sembo perkat jong bat kibreu hakari bat syabari rukum jo hak program Man Ki Baat lengba ke All India Radio mentaka step hak por khatwei baje. Kane kendai kesien ke bahnyo pulai ba menteri rang badu unkeran hakane ke program basisin shibnai. Onla abanyo ekane ke jingkran nambaro ki network ke All India Radio bat Doordarshan na ke website newsonair.com bat na ke News on AIR mobile app. Onlaru banyo nagi YouTube channel jong ke All India Radio, DD News, ke Office Menteri rang badu bat jong ketenat information bat broadcasting. Mari adap keren Menteri rang badu hak ketien Hindi on pensengau say gijing penkela syaka ketien Khasi Jantia bat Garo. On sa pensengau biang ikini gijing penkela la shibit menmiet hak por prabaje. Presiden kari Ramnath Kovind nen kesngi ula play ke Pulse Polio program ha baro kawai kari na kebenta kesenam arajar arpuai da kebaai ketika polio syaki kena bahapo san senam kerta ha Rashtrapati Bhavan. Ulale ekane ha kesngi shwa jong ke Pulse Polio National Immunization Day kabadai menta kesngi. Ya kene kesngi latip ru kom ke polio ravivar. Kumba kanyo klurngut ki kena ki bahapo san senam kerta kenyo ketika polio kenang ban pelaj ekari na ke jengpang polio. Kane ko kubor kawan Shapi na ke All India Radio Shillong. Laitli ke jengblian bangi baru ngide ban bot perking baneda bat ban lait na ke jengpang COVID-19 bat kita kilong. Deng mas na jingdak mat bat kumut penjengai iwei na iwei pan habai dan lang haju
Sait bahaya kikti bat betah bahaya kakmat bat le kita bonsin. Tu menit relang banilai persya ya kejimpang COVID-19. Naga Shillong Station jangko All India Radio ngine beteng biang ya ke kubor. Ha Meghalaya perangut kibriu keliok thamai ke jingpang COVID-19 henin kesngi. Bat dagine ka jingdon kibriu ke bedang doni unu kenyang jingpang haduk mentah kelong hinyo pusau ngut. Ka jingdon kibala klat baru aga jela Meghalaya kelong sispa saupun reungut. Kibala koit pat henin kesngi kidon kat hinyo ngut. Na kini ki perangut kibaliok thamai henin kesngi baru perangut kidai na ke distrik East Khasi Hills. Ha ke distrik Southwest Garo Hills Senin kesngi la penlong ya ke jingelang halor ka National Leprosy Eradication Program ban rakhe ya kesngi benelek persya ya ke jingpang nyang lengkut kebayahap ru bat kesngi rakhe ya ke Mother's Day. La penlong ya ke ne ha ampati. Deputy Commissioner ke distrik Southwest Garo Hills Usi Ram Krishna ulaban halor ke jingdon kam ban lap ha kepor ke bebiang bat ban sumar ke jingpang nyang lengkut haswa bandir kepor. Ka Office of District Medical and Health Officer ke District West Jante Hills ru nin kesngi kala penlong ya ke jingelap Sparsh Leprosy Awareness Campaign arajar arpuwe ha ke Urban Primary Health Center halum kerubiang. Deputy Commissioner ke District West Jante Hills uba Garrett LNS Dykes ulai alam ha ke jin smai banilek persya ya ke jingpang yang lengkut. Ula kentui ki breu ban ompet po ya ke besyak ta ha ke jingpang hendrai ban yarap yaki. Chairman ka Meghalaya State Planning Board ubadairu MLA bat MDC ke Nongkrem Constituency uba lambor malnyang henin kesngi ula play ke office jong keseng samlash nong latkor pelun ha ke jingidan rengkat ke Deputy Commissioner ke District East Khasi Hills ikong Isawanda lalu. Ya kini ke office latai hapok ke Chief Minister's Special Development Fund arajar kat kendai arajar arpo bat ke Outstanding Youth Club Award arajar kat kendai arajar arpo. Haba kerana ke jingelang uba lambor malnyang ulero ya kene ke seng samla kabla trishitom ban kentiu ya ke imlang saalang. Ikong Isawanda lalu haba ai jingkran ilong bagi samla ke de bene shimbenta ha ke jing kentiu ya ke puli putih ke jing penne ke jing syongsuk bat ke jing le khoi. Speaker ke yang dorbar tauan ke jela Meghalaya uba Ahmed Ba Lengdo ulalet cha ke Secretariat jang ke yang dorbar tauan ke jela Arunachal Pradesh ha Itanagar banyo jing tip bamar khamat chaphang ke jing pentrekam ya ke National E-Vidhan Application ne ke NEVA project ha ke yang dorbar tauan ke jela Arunachal Pradesh. La ban kedau hang ne ba ke yang dorbar tauan ke jela Arunachal Pradesh kadai ke bening kong ha ka than stelam mingi bat ke balai ha ke riban pentrekam ya ke NEVA project. Uba Ahmed Ba Lengdo uliathu bagi yang dorbar tauan ke jela Meghalaya ru katumu banwanra ke NEVA project bat kawat ke jingerap na ke yang dorbar tauan ke jela Arunachal Pradesh. Ka Office of Executive Engineer PHE Electrical Division Mauplang ka pentip baya ko balakle YKA ban penbhaya ka on pelat na ka Greater Shillong Water Supply leng baki pipe ke bethamai bat kene ko kala ban irben de jingkle aka. Namar kata la kerpat di Gibreu ke Nong Ba Shillong ban yesha katuk anisngi na do kalai tarik ubenai rempang. Halor ke dorbar mang tengka balong haking dorbar tauan parliament. Chairman ke Raja Sabha Venkaya Naidu ulakot penlong ya ke jingelang jong kinong yalam jong baro kiseng sang perthai ha ka Raja Sabha menta kesngi. On penlong ya kene ke jingelang banwat ke jingkershan jong kiseng sang perthai banio penyat bet iki kam ki jam ha ka Raja Sabha kat badang long ka dorbar mang tengka. Nong ai kubor ke All India Radio uliathu baya ke mang tengka ke sorkar pedeng na kebenta ke senam arhajar arpuwe arhajar arpuar on wanra ah yang dorbar tauan parlimen la syai ke sngi ha kepor katway beje menstep. Bat katto ke kubor ke lakut akan ke step ke belawan cepi na ke All India Radio Shillong. Ngipen kan mau pi kinong ngap bah kepor prabeje ngine so ba ke Delhi station na kebenta ke kubor ha ke ketin Hindi ke banbot ke kubor ha ke ketin Pareng ha kepor prashteng. Ngipen kan mau pi kinong ngap bah kepor kendai beje menta ke step nio ke kubor na ke tan chitila mingi ha ke ketin Pareng. Kapor menta ke la jandap artat praduna san minute.